Kudayga şükür, Kuday baladan kısmasdan bala verdi. Ol verdi, kız verdi. Sen Kudayga ne verdin? Sen Kudayga ne verdin? Ey nankör, gözümde açtı. Kudayga ne verdin sen? Eğer de bala vermegende, kız vermegende yengirip жүрген bolar edin. Ana avliyanın basından bir tönep, mana avliyanın basından bir tönep. Dünyada kança avliyalar bir perzentke zar bolup ötüp edi. Endi sol perzentke zar bolgan avliyadan biz barıp perzent sorap жүрген bolar edi. Жоқ, Allah bizge perzent berdi koy. Ne istedin sol perzent'te? Sagan akıllı perzent berdi. Sagan mehriban perzent berdi. Birak sen ne istedin o perzent'te? Oğan ne istedin? Kudayga ne verdin? Qarаңыз, mene biz özümüzge özümüz östüp sorak bereyikçi. Eken bardığın toldurup koygan, uyga жылуу суу кылганды, жылуу суу койгонду, суу алып келип апаларыбыз муздак сууга кир жуубастан, муздак сууга идиш жуубастан, аталар муздак сууга таярат албастан, жылуу сууга таярат ала турган урматтуу бир тууганым, сенин о Бишкектеги кара суу чайханага барып бир чай ичкениң пулуна жетпейт урматтуу бир тууганым. Келгиле, таяраткандан шартын оңдойлук. Келгиле, Gusül ala turgan bayya, momçoların şartı koyuları hurmatlı bir tuğandan. Salgan üyün 5 komnat, 5 örün bir ömür yaşaysın, darakkaran üyün markı burçunda, anday kılbağıla. Oşo şahadırda tertip girgizip, özüngör kara onday turgan bolsoňor, anan sizlerdi başka bir hurmattay. Ötken ketkeni bar, üyün ördü göröt, şartın ardı göröt, toyun ardı göröt. Toy emes, ölüp atkanыңarda soyup atkan жылкыңарды göröt. Ana bunu ırıs yoktun kılan tuvaletin kara dep, sana nalat aytip ede, toşonuktan gelgile. Tuvaletinlerdi, daratkanыңardın, bu kusulkanыңардın tartibin onda urmatlı bir tuğandan. Eğer oşenti ibadatka beken bola turgan, tasalık kıla turgan bolsoňor, baldarıňar oşonu görüp, oşonda tartip ulanıp kete beret. Oşonda şart bola turgan bolsun, anan adamlar meşke gelgenge dagı mümkünçülük urmatlı bir tuğandan inşallah genellerek bolup kalar. Meçitke gelgen adam hurmatlı bir tuğanın, meçitke gelgenden keyin VIP zal degen jeri jok. Meçitke birinçilerden birinci sapka tura beret. Sen bir yaka tur, bir yak men ordum degen jok. Bir gana imamdın ordu var. İmamdan başka orun eylep alıp, jarit kılıp alıp, bir yaka bunu urular, bir yaka bul urular, ana bir yaka kıyındar, bir yaka mındaylar, bu taşaka mındaylar degen söz yok. Aksa kalsındı, astık otkin gelebi, bu sana videoyu toydoğu töremet, bu masjid. Oşon üçün masjidga ertarak gelginin. O çütönginge tur jıl de tepkilep barıp astık otip kete turgan jer emes. Bir yerde urmat suygussun, oşon erte kelgeniň menen urmat sıyıngın urmatlı bir tuğanım. Keyin masjidde sabak boluş gerek. Gerek bolsa namaz emes uwakıt bolgan учурда ayaldara da uşul jerde atayın sabak boluş gerek. Egerde ayaldары dinden alыс bolsa, alar dindi bilbese, üydögü baldары dinden alыс bolup kalar. Mına bir aksakal men aytıp atat. Kene televizorda sizge sunum bergende karap oturup aytoba Hudanın kudreti. Uşuldağı musulman bu. Bu atası yüretken emespi, apası yüretken emespi. Bu kantip taharatty bilbeyt, kantip usuldu bilbeyt dep taň kalıp uşintiп turan de turmatly bir tuğandan. Oşontdan gelgile bardığыбыз, oşol baldarыбызga adep talim bergendi, tarbiya bergendi hurmatly bir tuğandan. Üýreneli uşul nersege hareket kılalyk. Azır mına bizdin oşol salganga demerçi olup bergen Said Bayumi Mırzanın özünün orunbasary, bizdin dosubuz Muhammad Mazi giret abi. Gelinizler boşaltıp beraber. Yol açıp verin. Yol açıp etmezler. Hurmatly bir tuğandan. Hudaý taala muşularyň kadamlarına hasanat bersin. Orun berizden hurmatly bir tuğandan. Gelinizler çekin, ortalığı boşaltıp koysanızlar tuğanlar. Orun bir koyalım. Aleykümselam. Bir şey bitmiyor. Gel. Ormanımızlar. Evet, uşul meşitli salganga negil sebep bolup bergen Said Bayumi Mırzanın orunbasary Muhammad Mazi oturak inşallah sözdü. İnşallah daro Muhammad Mazi'ge söz veririz inşallah. Bismillah. Rahmat. Kimdi? Muhammed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hurmatly bir tuğanlar degende bardyk alamlar jaratkan Allah Taala maktolar aytyp. Andan keyin uşul dünýäniň töresi bolgon Paýgambarymyz Muhammed aleyhissalamga salam salavatlar aytyp sizlerge İslamyň salamyny aytyp salam başlaýbys. Hurmatly bir tuğanlar, aman bolunuzlar.
نهنئكم ونهنئ أنفسنا في هذا اليوم المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الجمعة، بافتتاح هذا المسجد المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ويرفع درجة من تكفل بهذه النفقة، اللهم آمين. Урматтуу Шорокошат айылынын тургундары, бүгүн берекелүү күн, бүгүн жакшы күн, бүгүн жума күн, бүгүн күндөрдүн төрөсү болгон жума күнү мына ушул Шорокошат айылында берекелүү мечит ачып отурабыз. Мына ушул мечит ачкан, салым кошкондордун бардыгына Кудай таалам жакшылык ыролосун деп тилек дуа кылабыз. بداية نتقدم بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى أولا صاحب الفضل والمنة على أن أتم علينا بناء هذا المسجد المبارك. Adegende bizge jakşılık bergen, özünün aykölдүгү менен ден соолук берип, мүмкүнчүлүк берип, ушундай мечит салганга бизди муваффак, муяссар, оомат берген Аллах Таалага мактоо айтып, өзүмдүн жеке ыраазычылыгымды мусулман катары, үммөт катары өзүмүн шүгүрүмдү билдиремин. ثم نتوجه بالدعاء الخالص لأخينا الفاضل الأخ محمد سلمين باقلاقي جزاه الله خير الذي بنى هذا المسجد باسم والدته الكريمة السيدة خديجة. Ошондой ушул мечитке өзүнүн салымын кошкон, өзүнүн энеси Хадича энесинин атына коюп, ушундай мечит алып берген өзүбүздүн бир тууганыбызга дагы мен өзүмдүн терең ыраазылыгымды билдирем. والذي كان يتمنى أن يكون بينكم الآن حتى يرى هذه الوجوه المتوضئة النيرة. Ал өзү азыр ушул жерде сиздер менен бирге болуп, ушул бизди карап турган ак көз, кара көз, бардык берекелүү жүздөрдү, ыхластуу жүрөктөрдү көрүп, сиздер менен бирге болуңузду келди эле. وسبحان الله على قدر وفائه واحترامه لأمه تجمعت كل هذه الجموع في هذا اليوم المبارك. Бирок ошого карабастан өзү келе албаганы менен энесинин урматына, ошол кишинин ыхласына карап, мына ушул жердеги бүтүндөй берекелүү, жылуу жүздөр келип чогулуп отурасыздар. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبني له وولده الكريم إن شاء الله بيتا في الجنة بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. İnşallah bir tuğanımızga Kuday Talam özüne, enesine, bir tuğanların üy bölösüne kıyamatga barganda jannatta abdan berekeli genen üy kurup bergendi nasip kılsın dep soran dua kılabız. وهنا أيها الإخوة الكرام أتذكر كلمة لأحد الصالحين عندما سأله واحد من الناس وقال يا هذا هل تحب الجنة؟ قال نعم أحبها. فقال له هل رأيتها؟ قال له ما رأيتها. قال إذا لماذا تحبها؟ Hazır men uşul jerde ilgeri kötken bir alımdardın okuyup aytıp bergim gelip turat. Bir alım başka biröden suraptı. Sen beyişti süyösün mü? Jannatты süyösün mü degende, ova men jannatты süyöm, beyişke bargın gelet, jannatты jakşı göröm dese, sen anı görüp turup kantip jakşı görösün dep soraverdi deydi. فقال يكفي أن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. Hiç görgön jokmun. Biroq bana ошол beyişte Muhammed Peygamberdin bar ekendigi jetişti olup, men ошол үчүн jakşı göröm dedi. هل نحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ Biz Muhammed Peygamber jakşı görüyoruz ummatı bir tuğanlar. ونتمنى أن نلقاه وأن نراه. Biz Peygamberimiz bilen birge bolugumuz gele beyişte inşallah. المكان الوحيد الذي يمكن أن نلتقي فيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الجنة. Çındığında hazır biz al zaman ötüp gitti. Peygamber ötüp gitti. Biroq bizdi Peygamber aleyhisselam menen birge joluğuga mümkünçülüğümüz var. Anı menen joluğa turgan japadan жалгыз жер ummatı bir tuğanların bul beyiş. هذه الجنة التي تحتاج إلى عمل وإلى جهد وإلى حركة حتى نصل إليها. Biroq bu beyişke baru degen jene alnap jozmasız bolup kalayt urmatı bir tuğanım. Aga hareket boluş gerek, aga mujahada boluş gerek, aga kızmat boluş gerek, aga kıymıl hareket boluş gerek, aga emgek mehnet gerek. Oşondan giyingen adam oşol beyiş degen jerge barat. قسمت الجنة إلى درجات أنبياء صالحين شهداء إلى آخره. Çındığında beyiş bir kança bölüktörge bölüngen. Peygamberlerin bara turgan jeri, salihterdiki, şehitderdiki, ulu insandardaki, alımdardaki, hocalardaki olup şuntip bölüngen urmatı bir tuğanlar. والتقسيم في الجنة كل على حسب عمله واجتهاده في هذه الدنيا. Biroq oşol beyişteki darajalar oşol adamdardın uşul jalgan dünyada kılgan amallarına jaraşa bolot. Kim kançalık көп amal kılat, kim kançalık Kudayga jakkan iş kılat, oşogo jaraşa anın darajası utur beyik dep kete beret. عمل صالح في الدنيا وموافق لشرع الله عز وجل ثم نية صالحة ترفع شأن الإنسان في الدنيا إلى أن يكون بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء الآخرين وكذلك الصالحين والشهداء. Uşul dünyada jakşı amal, kayrımdуу işler, sooптуу iş, adamgerçilikке, adamzatка, коомго, insaniyatка, jamiyetke bolgon jakşı jardam berүү, kayrımdуулuk iş kılуу, oşol kılgan işlerдин бардыгы şariatка туура келүүсү adamды көтөрүп olturup, akırında oşol adamdын Peygamberimiz aleyhisselam menen birge boluusuna mümkünçülük tüzüp beret. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته يبكي فقال له يا ثويب ما يبكيك؟ لماذا في الجنة؟ قال ولما تقول ذلك؟ قال أنت خوف درجة الأنبياء أما أنا إن
دخلت لا كنت. Günlerdir bir gününde Peygamberimiz muağında bir sahaba ile oturuptur. Peygamber sırada emnilaysın dedi. Dese aytdı, men azı seni menen bilgen bu dünyada. Biroq ahiretke barganda sen beyiştin töründe olsun men etegimde kalıp ketem. Seni menen birge bolbay kalam beyişte dep iylap jatam dedi. فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وما يرضيك؟ ما الذي يرضيك حتى لا تبكي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكون رفيقك في الجنة. Oşunda Peygamber de aytdı. Emişem iylap atasın. İylabay kalıyor için emne kılışın gerek degen aytdı. Men seni menen beyişte birge bolgum gelet. Sen oturgan yerde oturgun gelet. Sen menen çoğu bolgum gelet. Uşunu men kalayım dep aytdı. فقال أنت رفيقي في الجنة. Peygamber aleyhisselam aytdı. Sen meni menen beyişte